teraz papáš? Apple. Apple papáš, áno. A ešte? Cheese. Papáš aj sírček? Apple papáš, áno. Babi umila apple, áno. Máš snack, áno? Snack. A mliečko ti chutí tiež piť? Pohryskaj dobre, áno. Dobre pohryskaj. Pipi. Pipi je private, zakryté, áno. No. No, kúkať, no. Dada. Daddy. Mama. Baba. Babi. A detko. Áno, Dodo. Mama. Áno, mama. A ako zakrieme private? Čo dáme? Diaper? Diaper dáme, áno. A nohavičky? Pants? Povedz, pants. Pants. Nohavice. Ťažké slovo. Čo ma teraz trápiš, papá? Ešte spapáš viac jablčko, mor? Ešte mor? Aj cracker? Ešte viacej, áno? Čo? Fish. A ako si povedz, prosím. Prosím, babi. Čo si prosíš? Fish. OK, dá, babi.